Warga Gaza Selatan Palestina yang kini mengungsi harus rela antre untuk mendapatkan air, bahkan makanan, roti. Israel telah memutus pasokan air ke wilayah Gaza, sehingga banyak pengungsi warga Gaza dan sekitarnya tergantung air payau dan air sumur. Sejak pagi hingga malam, banyak warga pengungsi Gaza harus antri untuk mendapatkan air di masjid di kota Khan Younis, Gaza Selatan. Air mereka tampung di jerigen ataupun botol air mineral. جاي عبد ميه حلوه للشرب بستخدمها لكل الاستخدامات هذه اللي انا بلاقيها مش بس للشرب لكل الاستخدامات من الحين إن بالضبط انا مش عندي بيت ميه لي 5 ايام وامبارح اجت الميه المالحه تاعت البلديه نعبي ما طلعتش فوق ضعيفه بدها موادير تطلعها. Kota Khan Younis di Gaza Selatan yang biasanya dihuni oleh 400.000 orang, kini populasinya membengkak menjadi lebih dari 1 juta orang dalam satu malam. Kota ini menjadi tempat warga Palestina untuk mengungsi dari serangan Israel Hamas. Warga setempat pun kesulitan membeli roti karena padatnya penduduk. وضع مأساوي يعني أنا عندي في البيت 7 عائلات مشردة من الساعة 7 واقفة وهي هذا بكفي 7 عائلات بأطفالهم ما رضيش يعطينا أكثر من ربطة ب5 شيكل يعني الوضع مأساوي جدا. إحنا مش عشان الخبز، إحنا عشان أطفال الخبز، إحنا ما حدش له نفس ياكل من المناظر اللي بنشوفها والأحداث اللي بنشوفها. Perang Hamas dan Israel masih terus terjadi. Militer Israel terus mendesak warga Gaza untuk mengosongkan wilayahnya dan pergi ke wilayah selatan. Korban meninggal akibat serangan keduanya mencapai 4.000 jiwa dan korban luka keduanya mencapai 13.000 orang.